Miani simi ongkholai Thancha Rising Youth ni adang rok. Tini 11 July 2026 salmariwo Sunai Bazar te Borkathal Bazaro Manai Sanjana ni bagai donation sanlaika Thancha Rising Youth ni adang rok. Aro tongo Thancha Rising Youth ni founder Pohor Debburma te Thancha Rising Youth ni members rok. Bureau Report Nogbar TV. Kuila no, do nai kapang itapel so no. Actually sini ni camping ka detu menai Sanjana Debburma ni bagai donation sanai mani. Thancha Rising Youth ni passing tui sini sikla rok tini West Tripura Mia Khwai ni Boromoidan hati te Sonkla hati o kaika donation. Abon yaklo tini Sonai Bazar by Borkathal Bazaro Subasu Klaileka. Azani je Bania Klanya, je Bazaro Hati Klanya, Borok, Munai Sanjano, Kairozaki, Mayanang Saki, Belaike, Chubaka, or Elakan Borok, Cinemunai Sanjanan Bagi, Coxang to Cogning to J Manti Laika. They Borok Nobo Bele Beleno Hambai, Kaisini, the QR code about online things, Chubai Tongai, Borok Nobo Bele Beleno Hambai Mario, Sini Yang Tia Pano, J. Chubai tongnai, thumui tongnai, norok bo kaham khumlai norok all the best sini munai sanjana no kaham bini sak no hamriwoi tulayan hambai.